Mulenga Benson ya mfumine kusamfya njikala kukitwe kusamfya kwali kota conference na kulunga na kotwali pitako na kwali conference nomba kona kumansa wanjitile okuti tusambirishanye konabo mwisambiriro lya ichabu pecha kondapila, that is the gift of healing. Elio kwena twasha kukosereshanya okulanga abantu okutira munshite shingi abantu batontonkanya intanshinga kwatila healing ni part ya physical healing yaba important, but that's not the case. Ya nshita eshingi sana nga twelanda pali healing tulakabira okushinikisha na tundapwa komupashi ya ngemipashi shesu emitima shesu shaundapwa ero chingabe chikankala okutendeka okukita pesu healing yonse ngabako ko physical. Now spiritual healing bantu okupokelela Yesu bashininkishe pusukilo lyabo ili apamipashi shabo ngabapusuka kumipashi shabo era bengala ipusha Yesu kumafya bengala pitamo aya palama lwele na Yesu era ngabasuka buno kulosha kukundapwa or else kuti abantu bakabira okundapwa physically and yet kumipashi yabo balwele na panuma yakulwaloko uko balelo la niko konaika kongehena atema bakachita perish no kuya ko hell so that free the chabe fyo ekutila konse uko mwinga tumfila uko mwinga sangwa mufike pa kushininkisha bushe part ya spiritual mwalipusuka atemwa yo edio kwaba part ya so sensitive okupusuka kwenu mulekabiro kushininkisha echebo mwapokelele chali chebo chachine chebo chishintirire pepusukirede abamuli Yesu o chebo fye pamulandu wa muntu walelanda na imwe mumusekeshe pakuti omfwe bwino edio mwachiteche amyebere ukote kupusuka nishimuli mu busanso obwakulola kukonaika. So nga abantu abalenda abalina mano ya kuitontonkanisha first and foremost mulekabiro kutontonkanya pa spiritual healing, that is okupusuka kwa kumipashi Yesu nga chapole chapa mupashi well and good ilo twinga kabiro kula tontonkanya pali part ya physical nenshita shimo okulwala kwa kumubiri chiba kufaya kwa kwalesa okuti mukulwala kwenu lesa kalangiremo amaka yakwe. Of course nshita shimo pamulandu nefyakani kofyabu bomfifiri muri imwe mulwani kuti akwata jealousy pamulwani palina abantu banenu abashinga temo kuti mutwalire mu fyakani ko mulebo mbabe ngalete fintu fimwe fya bipapali imwe. That's why healing ibeleleko nganilesa euletele healing nango mupepeshani tamwapole pantu ngalese euleteli okulwala pali imwe nango mupepeshani tamwapole pantu nishi uko kulwala kwishire through ukufaya no kupekanya kwa kwalesa until such a time ilo lesa ingate mwafya nomba purpose mwakwatiri okulwala kwafikirisha nomba kuti mwapola o else ukupola kwine okwa kumubiri kanofye o kutitikishiwa kwafuma kubantu banenu o kwafuma kumulwani then lesa abika mwechakaniko chabupe chinshabikira mwechabupe mpamusango wakutila abantu abalefu okuchinchintila ukwenda kwambila nsuma bela kwanisha ilio balwali kabantu abalebo mbalesa kabiri aingisha mu kwafa kwa kubaposha echo healing yabelako. So mwishinira kwa shikulu mutwalirire kubomba nango mwingafika pakulwala Yesu ekwali alibana maka yakupususha mwapepa chetekeleni okuti ni muri Yesu emuli okundapwa noti mu mashina yambi noti ukuya kunganga noti ukuchetekele fintu fimbi chetekeleni peshina ili kwa Yesu Kristo ele mwinga pokololwa kubwafya buli bonse otherwise nde mukoseresha no kumulange nshirafye imo ya kundapirwamo yaba mwa Yesu lesampale batatani kwatakusholimu kulola kulisambiro Yesu bukangala nshina mu impact ngakwata ngakwali okulisenda pamonga ba Christian brethren kulola kuposhiwa fyamu pefya kuposha abange fena londolola pantanshapo ichabu pecha kuposha twilaba uko omuntu alekabira okupola nishi ali mu bwafya bwa kuchula kumo limo te kulwala fye kwa bulwere kuti kwa fye na ma afflictions aya pusana ya omuntu fye ali mukosera fye okulunduruka okuya pantansho lekabira okufika kufye ku bantu bamwabe kumwafuirisha ko okufuma muri icho gisendo cyako mutitikisha so bukankala bulimo kuchita accomplish purpose ya kubako kwa bwina Kristo wa uyo muntu onserio abo mwina Kristo alapokelere chabu pechimo ichiba muri yena ichi yachirekula omwalola ichebwe chale pokelela nombe cyo chabu penga lelo alata chabombe so apota chabombe ni chamuneka nga purpose yakwa kwako yaba useless
so nomba lesala ingisha mwecha upe kukumunda pa kukulekanga kuli abalepo sefya bipapali wene fifumepo okuti afikirishe icho lesala efu achibombwe mumwe wakwe ebukankala bwa part ya healing munganda ya kwalesa te yakuilanga fyo kuti natukwata ba powerful men of God but okulanga okuti lesala ina maka ya kupokolola ababomfi bakwe ile balepishiwa kufya kwesha fya mulwani. That's the purpose of this topic.